खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि बे समाव बिटिसिनि बारग'थि बिथां हाग्रामा महिलारिया गोख्रों राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बुंदों। नंगौ बे समाव बिटिसिनि बारग'थि बिथां हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानानै थामहिनबा बे समाव सावरायलायनायनि बेलायाव बिथाङा खुगा बेखेवदों। बे समाव सावरायलायनाया माबायदि जादों बेनि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बे समाव सावरायनाय आयदाया बेसेबां जादों आरो थामहिनबा बे समाव आवगायगोना आवगायाखै बेफोरबायदि सोंथि खालामदोंमोन आरो बे सोंथि खालामनायाव बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया फिननाय होदों। थामहिनबा बिथाङा खुगा बेखेवदों, बिथाङा बाथ्रा बुंदों। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे इउपिपिएलआ सरकार सेफायनानै जुदि फैयोब्लासो आं बिथांमोनखौ फोथायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। সেই কারণে কৈছোঁ মই আজি অপেনলি কৈছোঁ মই যে ইউপিপিএলে চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক, তেতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ আলোচনাবিলাক কণ্টিনিউ হ'ব। खौसेथिनि जे बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानायनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएलआ सरकारखौ सेफायनानै जुदि सावरायोब्लासो बेखौ आङो हेफाजाब होगोन, थामहिनबा बे समाव फोथायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। आरो बे समाव मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा थामहिनबा बिथांखौ जे आसामनि केबिनेट मन्त्रि बा दिसपुराव दैथायहरगोन बाथ्रा बुंनाय, थामहिनबा बे समाव फोसावदिंनायनि सायावबो बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ। जे बेफोर बाथ्रा बांसावनाय बाथ्रा होननानै बुंदों जे आङो बिटिसिनिफ्राय आसामाव थामहिनबा मिनिस्टार आं लाया बा जाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। आरो बे समाव बिथांमोना सावरायनाय आयदानि सायावबो रोखा खालामदों, सावरायनाय आयदानि सायावबो बिथाङा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों जे सावरायलायनाय आयदाया बेफोरबायदि जेबो सावरायनाय जायाखै होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया। इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोनि जे सावरायलायनाय बे सावरायलायनायाव जेबो सावरायलायनाय जायाखै होननानैबो बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। যে আমাৰ মাজত এনেকুৱা আলোচনা হোৱাই নাই, জাষ্ট আলোচনা হৈছে বিটিচিৰ পৰা বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল লগ লাগি বিজেপিক কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো বিষয়লৈহে আলোচনা কৰিছে। सावरायनाय जादोंब्ला मोनसेल' सावरायनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। इउपिपिएल आरो बिपिएफआ फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय नागारहरनो बा बिटिसिनिफ्राय बिदाय होनो थाखायसो सावरायनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों। मोनसे बिग पलिटिकेल आपडेट खौसेथिनि बेलायाव बिथाङा खुगा बेखेवदों। खौसेथिनि सायाव बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिसायख'थिनि बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ बिदाय होनायनि थाखायसो सावरायनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। नोंगौ मोनसे सावरायनायनि बेलायाव मोनसे बिग आपडेट होदों हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव इउपिपिएलखौ फैबाय थानाय समाव जेब्ला सरकार सेफायनानै आथिखालाव बिथांमोना बिजेपि आरो इउपिपिएल जथाय सरकार खालामबाय दं, थामहिनबा खुंबाय दं, बेखौ सेफायनानै फैयोब्लासो आङो बिथांमोनखौ फोथायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया। नोंगौ दिनै क'क्राझार जिल्ला कनफारेन्सआव बाहागो लानानै बिथां हाग्रामा महिलारिया बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिथाङा मोननै राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव जे सावरायलायनाय बे सावरायलायनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बिथाङा बुंबावदों जे फैबाय थानाय समाव थामहिनबा बे समाव 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो गेलेगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। आरो गोबां मासि लानानै 25 सिटनि गाहायाव थाङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। 25नि सायाव बिथांमोना बिजाथिफोरा बिपिएफनि बिजाथिफोरा देरहानानै सोरखाराव फैगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया। মানুহবিলাকে যিটো প্ৰচাৰ কৰি আছে মোৰ বিষয়লৈ এইটোতো মই অপেনলি ক'লোঁ যে আমাৰ মাজত এনেকুৱা আলোচনা হোৱাই নাই, জাষ্ট
আলোচনা হৈছে BTCৰ পৰা BPF আৰু UPPL লগ লাগি বিজেপিক কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো বিষয় লৈহে আলোচনা হৈছে। তাৰমানে BPF UPPL আগন্তুক BTC নিৰ্বাচনত একেলগে কেনেকৈ মিলি পেলাই খেলিলে বিজেপিক আউট কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে। কিন্তু কথা সেইটোৱে যে আলোচনা হৈছে হৈ থাকক, আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু মোক যে প্ৰচাৰ কৰিছে, অপপ্ৰচাৰ কৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিছপুৰতহে কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ পেলাই থাকিব, আকৌ প্ৰমোদ বড়োহে চিফ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে BPF কৰি লাভ নাই, এইফালে আমাৰ দলত আহক। এইবিলাক কথা কিয় প্ৰচাৰ কৰিছে? এইটোতো ঠিক হোৱা নাই। যদিহে আপোনাক চিফ পদত দিয়ে, নাই, এইবিলাক মোক চিফ লাগে নালাগে এইবিলাক আলোচনা নাই। আমাৰ কথাটো হ'ল UPPL BPF কেনেকৈ মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগে, ইয়াৰ বিষয় লৈ আলোচনা হৈছে আৰু বিজেপিক ইয়াৰ পৰা আউট কৰিব লাগে। UPPLৰ এজেণ্ডাটো সেইটোকে এজেণ্ডা কৰি পেলাই আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে ইহঁতে। তো আমিও এগ্ৰিচন যিহেতু ইহঁতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে, ময়ো যাব দিছোঁ। মই যোৱা নাই, আমাৰ দলৰ নেতাসকলক মই পঠাই দিছোঁ। বাছ কথা সেইটো। 2025 আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছে BPF-এ আৰামত চৰকাৰ বনাব। BPF-টো অকলে খেলিব, BPF অকলে খেলিব, কাৰো লগত এলায়েন্স নাই। আজি UPPL-এ আলোচনা কৰি আছে, এইফালে কিবা একটা আলোচনা কৰিছে, এইফালে কিবা একটা প্ৰচাৰ কৰি আছে। এইটো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম আমি? মুঠতে BPF-এ ছিংগেলি খেলিব আৰু ছিংগেলি মেজৰিটি পাব BPF-এ। সেইখন মানে আমি এবছলুট মেজৰিটি পামেই, মুঠতে এবছলুট মেজৰিটি পাম। আমি 25টা তলত BPF দলে নাপায়। হৈ আছিল আলোচনা ভালে চলি আছে, কিন্তু মাজত কিয় এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটোৱে আচৰিত কথা। সেইকাৰণে কৈছোঁ মই, আজি অপেনলি কৈছোঁ মই যে UPPL-এ চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক, তেতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ আলোচনাবিলাক কণ্টিনিউ হ'ব। নাই, সেইটো চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো ভালে চলিব। মুঠতে সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো ট্ৰেন্সফাৰ BTC ডিপাৰ্টমেণ্ট BTC-য়ে বনাব, এইটো BTC-য়ে বনাব লাগে মোৰ হিচাপত। এইখিনি কথা দেই। থেংক ইউ। চিডলিত বাই ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে, আমি জিকিম, খেলিম আমি মুঠতে দেই। নমস্কাৰ, ডাউহাৰু অটো এজেঞ্চিলৈ স্বাগতম। বাজাজৰ পৰা বাইক ল'বলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ডাউহাৰু অটো এজেঞ্চিয়ে আপোনাৰ বাবে 2ৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈ পূজা ধামাকা অফাৰৰ সৈতে মেগা লোন এক্সচেঞ্জ মেলা আয়োজন কৰিব। এই ডাউহাৰু অটো এজেঞ্চিৰ শ্বৰুমে গ্ৰাহকসকলক নিম্নতম ডাউন পেমেণ্ট দিব। আপুনি ডাউহাৰু অটো এজেঞ্চিৰ শ্বৰুমৰ লগতে মেগালোন এক্সচেঞ্জ মেলাত আগবঢ়োৱা পূজা ধামাকা অফাৰবোৰ দৰ্শন কৰি আপোনাৰ বিচৰা বাজাজ বাইকখন আনিব পাৰে। ডাউহাৰু অটো এজেঞ্চিৰ শ্বৰুমে বাজাজৰ বাইক চলাবলৈ ভাল পোৱা লোকসকলৰ বাবে বহুতো অফাৰ আনিছে। 2টা হেলমেট ফ্ৰী, 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু সকলো মডেল থাকিব। ইচ্ছামতে বাইক এখন ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে মাত্ৰ 500 টকা পৰিশোধ কৰি। গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, গ্ৰাহকসকলক 4টা পুৰস্কাৰৰ যিকোনো এটাৰ পৰা বাছনি কৰিবলৈ অনুমতি দিব। স্মাৰ্ট ঘড়ী, ইয়াৰফোন, বেগ আৰু ব্লেংকেট। লগতে ডাউহাৰু অটো এজেঞ্চিৰ শ্বৰুমে এক উৎকৃষ্ট সুযোগ প্ৰদান কৰে। বাইক গ্ৰাহকসকলক এখন বিনামূলীয়া লটাৰী কনফাৰেন্স প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু যদি এই লটাৰীৰ সন্মিলনত আৰম্ভ হয় তেন্তে প্ৰথম পুৰস্কাৰ স্মাৰ্ট টিভি, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ ৱাশ্বিং মেচিন আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ থাকিব। সেয়েহে এই সুযোগবোৰৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি ডাউহাৰু অটো এজেঞ্চিৰ শ্বৰুমটো বিলম্ব হিচাপে প্ৰদান কৰক।
অধিক বিৱৰণৰ বাবে 8822018193 600003991887 আপুনি বিচৰা এক নম্বৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে।